श्री गणेशाय नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं दन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिणे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस शोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरौ सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघवः पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकुद्वेषिणां केशिका कंसरुद्वंशिका वादकः पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृड्डं बोधवत् प्रोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितो रस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तिलैर्भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्गणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तुविश्वम्भरं तस्य विश्वो हरिर्जायते सत्वरम्। इति श्री शङ्कराचार्य विरचितम् अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्।